پشتی دربازبوونا نێزیکی دوو مەهان بەسەر کۆنتڕۆلکردنا ناحیا نەمرود ji لای سوپای عێراقê ve lê hêşta Daeş bi corekê dî têda maye. Herçenda çekdarên Daeş li vî bajarokî nemayne, lê dirûşmo bangeşeyên wan li nav koç û kolan û tax û damezreweyên hikûmiyên vê bajarokê hêşta mayne. Kesayetiyekê Erebê vê deverê jî dibêjît ji aliyê madî ve ewşiya nîne wan hemî dirûşm û bangeşeyên Daişê jê biben û bi êkcarî du mahî bi asewarên Daişê biînin. داخل القاطع كنت حتى اقدر احكي والله ليس لدينا اي امكانيات وليس لدينا والله ما چه امکانیاتك نينا چ کەسێک نینە سەردانامە بکەیت ji حکوومەتە مەرکەزی و چه هاریکاریەک نینە ئەم خۆ بە ڕێوە دەبن و چ خواردنەک یان بانزین یان گازا سپی نینە بکنە ئۆتۆمبیلên خۆدا هەتا نها ئەم لە مالا خۆینە و سپاش بۆ خودێ او شيء حتى تمشي سياراتنا فاحنا لحد الان قاعدين في بيوتنا والحمد لله. Ev kilêsa malbêhname çekdarên Daişê wek pêgehekê serekiyê xwe bikar înayne. Li cihên mêjûyên nav kenîsê dirûşmên ciyawaz li ser dîwarên wê nivîsîne. إنها بخوي إنها زاتر لدوائر حكومية يعني عندك يعني دوائر نسي الله أكبر أو أنا دجي يعني على أساس أوان بمدلين أو أنا دجي يعني دجي ديني إسلاما بس بالعكس أوان أوان دجي ديني إسلاما أوان كافرين أو جهم إلا دوائر حكومتهم يعني كده الله أكبر دولة إسلامية باقية نازانة نسي أو قصانة. بەشێک ji rûnişvanên bajarokî niha jî ew nihametî û nexweşiyên wê demê dizîvirînin ku li bin desalata Daişê derbazkirîne. درشم چنا وڵی هەموو درشم بە عەرەبی هاتن نویسین نویسینیا لا ئیلاها ئیلەڵڵا محەممەدن ڕەسوڵڵا دەماگۆ داعش ئێریش کرە سەروان دەڤەران سوپاس ji bo wan kesên ku vê deverê rizgarkirin Daeş piraniya dirûşmên xwe bi عەرەبî nivîsîn ji ber ku zorbeya xelkê vê deverê Ereb in dema Daeş hatin ez û kesên nêzîkî min birin û avêtin em bi xwe jî nizanin kî ve bûn. Nahya Nemrûd ser bi qeza hemdaniyê li parêzgeha Neynawa meha tişrîna duyem ya sala 2016 di çarçovê operasyona Moslê ji layê hêzên Iraqî ve hate kontrolkirin. Tayyip Goran NRT Nahya Nemrûd.